tese mu biti byose nije utemye kubera ikuntemaje nyine muri ibiti byose zo muri iki kibira. Ariko umubaji ariko atekereza ko umunsi umwe azagahagarika kuri rutare tukakavugira ijambo rikomeye cyane. Gafite icubahiro uno munsi wa none ariko akaduhisha amateso kanyuze mu musumeniriya. Iyo katiyanganira umusumeniriya tikaba gahagaze hano. Bavandimwe izo tunyuramo zose zizo kutwica, hari izo kuducura ngo biduhindura abanyagaciro gakomeye cyane. Ubura n'abantu ugasanga umuntu yahuye n'ikintu akamiza akababara, ariko icyampa ngo usobanukirwe umenye yuko iki kintu atari cyo kukwica, iki kintu nicyo kuguhisha icubahiro, iki kintu nicyo kuguhisha agaciro. Nicyo kintu gihenze kwihanganira process y'Imana. Umuntu umwe yarambwiye ngo hari igihe Imana itazi gusubiza ihereye aho uhagaze, ngo hari igihe itangira guca inzira ihereye aho izarangirira, ngo ukabona uri mu ishamba rikomeye cyane, inzitane, nta buryo, ntaho woca, ntaho wonyura, ukabwira Imana ngo wampurukije irino shamba wa Mana we. Ngo hari igihe Imana itazitangira gutema ihereye aho uhagaze, ngo igatangirira gutema ihereye aho ishamba rirangirira, wenda hasigaye umupanga umwe gusa ikaguhurukaho wamara ukarambirwa. Ikintu giheze nukurambirwa no gutegereza Imana. Tegereza Imana, nutegera cyane urumva umupanga w'Imana uri hafi yawe wo kuguhurukaho no kugucira inzira. Nico kiza kitugora gutegereza Imana ukumva nta kimana iri kwibikoraho. Wazo usenga ukumva nta kimana iri kwibikoraho. Wazo usenga ukumva nta kimana iri kwibikoraho. Niho wazo batangira gushaka izindi nzira zo kuja kubikemura. Sara ati nyabona Ibrahimu turi kubona ko ibintu byanze, wanyuze no muri iyi nzira ukareba ko byokunda. Ariko inzira baciye niyo yabazaniye intambara, abana baza barwana kugeza n'ubu. Ariko iyo cyo gitekerezo kitaza ko haba bakihangana gusa, Isiraheli bituje ubu nyine ntazambara bafite. Nico kiza kitugora noneho ugasanga umuntu ahuye n'ibibazo, yahura n'ibigeragezo, ntabishakira ibisubizo bwo gutegereza Imana no kwihanganira process y'Imana, agatangira gushakira inzira handi hantu, gushakira handi hantu, akazava muri iyi nzira akaja muri akava muri aba akaja n'abantu baja mu burozi sahandi nukureba ngo aho yofunda umutwe ngo ahuruke muri ibi bintu. Hari igihe biza bikamurenga kumva yofunda umutwe hariho hose. Ariko icyampa ngo umenye yuko uwo wasabye yabanje kukohereza umuyaga kugira ngo uguhekerizo wifuza byose. Uyu muyaga si uwo kukwica. Hari ijambo Paulo yanditse avuga ayandikira Abakorinto ababwira yuko atari wowe wenyine. Yaravuze ngo si wowe wenyine unyura muri ibi bintu. Hari igihura n'ibigeragezo ukagira ngo none n'intambara ukagira ngo none ni wowe wenyine wibibamo. Twese yaravuze ngo nirusange mu bantu. Nuhura n'intambara Satani ntakakubeshe ngo ni yawe wenyine. Iyo ni yawe wenyine, ariko nundi nawe karahura n'ibindi, nundi karahura n'ibindi. Abaririmbye murakoze Imana ibaha umugisha. Hari abaje nyuma twarangije kwegereza abandi. Turabizi nko mwari mukiri mu materaniro hirya no hino, mwegere mu nzu y'Imana n'Imana duhana umugisha. Turacafite kumva ijambo n'abavuga ubutumwa benshi. Hari ibintu bibiri, iyo kimwe kirusi kindi, habaho kuyoba cyangwa hakabaho ubufarisayo. Iyo gusenga usenze gusa utazawumva ijambo ry'Imana, abenshi baza bayoba. Iyo wumvishe ijambo ry'Imana ntusenge, ubufarisayo buza bwiyongera. Gusenga hari wavuze ngo ni nko guhumeka. Kumva ijambo ry'Imana nukurya. Haza harya uri kuhumeka kandi ahumeka uwariye. Niyo mpamvu utagomba kubitandukanya. Nta worya atari kwahumeka aba yapfuye.
kandi ntahumeka atariye azageze igihe inzara ikamwica. None ga mureke tuzatwifatikanya nibyo byiza. Pastor Muhirwa haguruka. Bantu ntiturambirwa aracara abandi. Na Bishop Ruhumuza yaritegeye wenyine, nta mupasiteri uritegera kenshi hano. Bishop twaramutumiye amatubwira ngo ndimuzo nta faranga zanyu nkeneye, nzitegera. Turaza kumwumva mu buryo buhagije n'abaririmbyi abayumbe. Haracara umwanya, twebwe tugira umwanya wo gutangira hano. Twahuye n'abantu beza bemera nk'umwuka uzuhindura byinshi mu materaniro. Tugira umwanya gusa wo gutangira niwo baduhaye, ariko wo kurangiza umwuka ni ubidufashamo. Haleluya. Reka nsabe Revera Thierry asenga Imana kandi turagushimiye Mwami Yesu Kristo, utuye aharengeye kandi byaremwe byose Mana nyiribihe byaremwe nawe. Kubaha kubu bwoko, kubaha kwiriteraniro ryose riri imbere yawe, ni ku ntego imwe yo gukora icyo ushaka hagati muri bo. Turagushimiye ko wabanye natwe uhereye kuva umunsi w'ejo kugeza uyu munsi wa none, wagendanye natwe Mana ya Isiraheli. Dusabiye iteraniro ryose ryaje imbere y'amaso yawe Mana kumva ijambo ryawe. Bibiliya iravuga ngo ijambo ryawe ni inkota ikebera mu giyombi izihunguranya. Abicaye hano bose Mwami Imana, reka bumve ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe ni umuti uzukiza. Ijambo ryawe nibwo bugingo. Ijambo ryawe niryo twebwe bejo. Dusabiye umugisha rero Mana nyiribihe abari imbere yawe bose, abakozi b'Imana, bamama, bapapa, bashiki bacu, barumuna bacu, ubaha umugisha. Kuko Bibiliya iravuga ngo abaretse guterana barimbukiye mu butayu. Aba bacumva inkuru yo guterana bakaza imbere y'amaso yawe, ubaha umugisha. Abavuga butumwa bacu wahagurukije mu gihe cyawe Mana, tubasabiye umugisha w'Imana. Bagiye kubiba, ni wowe uzomeza hagati mu bwoko bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Nongeye gushima Imana yuko mbonye umwanya wo kuvuga icyo Imana yashyize ku mutima wanje. Ndasa n'uwasaraye. Nsanzwe ngira ijwi rigufi, noneho aba bacu nabo bararikoresha. Batera haleluya nk'abigana, rikaba riragabanutse nuko. Ariko Imana ishimwe ku bwabyo. Ndashima Imana ku bwa mwese mwarantangaje. Iki kintu cyo gushigikirana ni cyiza, cerekanye rwose ko mumaze kumenya icyo twahamagariwe gukora, kuko buri muntu wese yahamagariwe gukora umurimo w'Imana. Ngo umwe aturuke hano tumufashe akora umurimo, undi naturuka ahangaha tumufashe akora umurimo, tuzagere mu bwami bw'Imana, tubangata abantu bose tubaturutse impande zose. Iki kintu ni cyiza, Imana yo mu ijuru ikibahera umugisha. Abashumba batagira ishari, Imana ibagirire neza. Imana ibahereza umugisha mwinshi kubwo gushigikirana. Abantu bavuye ahantu hatandukanye kubwo kugira ngo baze babane na bene data, tubone uko tuganira ijambo ry'Imana. Abantu badusengera mwese turabashimira Imana. Ndashima Imana ku murimo w'Imana ugumije gukorwa, kandi imitima y'Imana ikagumiza kumva ko igomba gukora icyo Imana ishaka. Biragora gukingirana icyo Imana yaguhaye cyo guhitana. Ni umuriro ubukingiraniwe mu magufwa yawe wo kugirira nabi, ariko ni byiza kuwusohora nawe ngo urekure. Gusa Bishop kuba apotre, iyo siyo ntego yaduhagurukanye.
icyo ni ikibazo. Ubundi satani iyo ashaka kukugerageza, niyo ashaka kukunaniza, ntaza gutera, aza kubaza akabazo. Biza biterwa nuko wasubije. Mwibuke wa munsi aza kosha Eva, yamubajije akabazo, ese harya? Wa munsi aza kugerageza Yesu we ntiyakoresheje ibibazo, ese harya? Iyo abantu bariko bakubaza bene utwo tubaza ngo ese harya wewe, ese harya mwebwe muraca, ese muraca abo muri rya kanisa, waherutse turiko tuja murinzi. Icyo ni kibazo abantu benshi bari mu kubaza. Uzazugira kubasubiza ubabwire ko atari yo ntego. Burya siyo nari konja. Kuva mpaguruka siyo nari konja burya. Ko ndaja mu ijuru. Dusoma amagambo y'Imana ari hano mu Kubara 11:31. Ndongera some Abaroma 8:28. Sabe inshuti yanje ya Bozela arahari? Ngwino hano papa. Kubara 11:38. Mukamye nsomera, aguzusoma neza ye. Siko soma umuntu akerekwa gusa. Soma Abaroma 8:28. Jewe ndasoma Kubara 11:31. Kubara haravuga ngo umuyaga uturuka ku Uwiteka uzana inturumbutsi zivuye ku nyanja, uzigushaho bamze amahema n'impande zose, zigezaho umuntu yagenda urugendo rw'umunsi umwe, ikirundo cyazo kiresha n'intambwe enye z'intoki. Abantu 32 abantu barahaguruka biriza uwo munsi, bazitoragura bakesha ijoro, biriza undi munsi. Uwatoraguye nke abatoraguye homeri 10, bazanika hose impande zose z'ingando zabo. Amen. Ni 11:31. Iwagiye gusoma Abaroma 8:28. 8:28 aravuga ngo kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose ifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, aribo bahamagawe nkuko yabigambiriye. Kuko abo yamenye kera yabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abimfura muri bene se benshi. Aho nashakaga naha gusa kuri 28. Reka dusubiremo. Haravuga ngo kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose ifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, aribo bahamagawe kuko yabigambiriye. Amen. Amen. Katuri ino ndirimbo. Shote nitigihe gitoya nibihoraho, turimbane. Ibigatume uteshuka urekima manita
mu bihe ibyo biruhije n'ubwisezerano ryayo risa naho ritinze ntabwo rizahera tuyizera yasezeranye we yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije n'ubwisezerano ryayo risa naho ritinda ntabwo rizahera tuyizera n'ubwisezerano we n'ubwisezerano ryayo risa naho ritinda ntabwo rizahera tuyizera. ndafata akanya gatoya kubera yuko pastori yatuganirije nanje nganire gatoya hanyuma tuze gusigira n'abandi nabo baza kudukomereza basenga Imana. Hari abantu benshi baba baje hano ku rusengero ntibaba baje gusa kumva, hari ababa baje gufashwa, arafashwa n'ijambo cyangwa amasengesho cyangwa indirimbo, kuko icyo Imana iba yatumye hano cyose kiba gifite intego kuri umuntu wese uri aha hantu. Hari umuntu ukora akantu ugasanga wa undi muntu niko yatahanye gusa, hakaba uwundi uba mu giterano umunsi wose ukarangira, uwa kabiri ukaba ka kantu yumvise umunsi wa mbere akavuga ngo niko kari intego y'igiterane cyiwe. Twese dufite indwara zitandukanye kandi tuvura n'umwe, kandi umuntu uja kuvura umuganga ntaza kwandikira umuti umwe gusa, aza kwandikira imiti itandukanye. Nico gituma natwe tuza tukagwiriza amagambo atandukanye, ndaguheza paracetamol, undi baguhereze n'iki kindi, undi baguhereze ikinini, byose iyo bihoye mu mubiri bikora uburinzi indwara igakira. Nico gituma tutohera ku muntu umwe ngo atubwirize cyangwa ngo indirimbo imwe ariyo tugumana gusa, zose ni imiti ivanze kugira ngo bibashe kutugirira neza. Kandi umuganga niwe utumenyera imiti dukwiriye. Uno munsi wa none numvise ndiko senga Imana, Imana irambwira ngo nganire n'abantu bari kubanyura mu bintu batazi ibyo barimo. Naje kubamenyesha ko hari ibyo uri kunyuramo bishobora kuba bituruka kuri wowe cyangwa bituruka ku mwanzi, kuko hose hashobora guturuka impamvu zibikugeraho. Dufite ikibazo muri iki gihe cya none, aho umuntu wese yumva yuko atagomba kunyura mu bigeragezo, mu ntambara, kandi ubuzima ateyemo bukurura intambara. Ntiwoba mu mahoro no mu byishimo ngo wirinde icyaha mu intambara ze. Icyo ubwo buzima buza buzikurura byaze bikunze. Iyo ubaye muri ubwo buzima bukurura intambara byanze bikunze, hari icyo Yesu atadusezeranije, ntiyadusezeranije ko tutazabinyuramo. Icyo yadusezeranije nuko azabana natwe muri byo. Kandi pastor yatubwiye ngo ntabwo yavuze gusa ngo azabana natwe ku mperuka y'ibihe, ngo azabana natwe kugeza ku mperuka iriya, kugeza turangije no rugendo. Ikintu Satani azakora, Satani azakora ukuntu uko ariko kose aguhisha kubana n'Imana hafi, agakenera ngo guhereze. Kandi nasho kiza kigora abantu, muzi yuko tso dukenera Imana twokoraho. Nico gituma bazashaka igiheko agishire hano, azaza agikoraho yumve ikintu kimufashe ku mubiri. Abantu bazakenera ngo bafate Imana n'amaboko.
wa munsi Musa agiye gusaba amavuga ati yituremere tuza tuyireba, tuza tuyikora igihe tuyishakiye. Ariko Imana yacu ntibonwa n'ay'amaso, ntinakorwaho n'izi ntoki, ariko abanyamwuka baza bayumva hafi, baza bayumva hafi. Turi ko mwumva Imana hano, iri hano iratugose, muzo tunyuramo byose iri kumwe natwe. Ntiyadusezeranije kutabinyuramo, icyo yadusezeranije ni ukuzabitsinda gusa. Tuzabitsinda. Naje kukumenyesha abantu banyura mu bintu bikomeye bibaremerereye, bagataka bakavuga ngo kubera iki njewe, kubera iki njewe, kubera iki ari njewe, kubera iki njewe. Zabivamo ryari? Hari imbaraga Imana yadusezeranije zo kubitsinda, kandi nitubitsinda tuzinjira no mu bindi, navyo nibiza tuzabitsinda. Urugendo rwacu ni urugendo rw'intambara kuzageza duhurutse. Paulo babitubwiye bato, yavuze ngo nararwanya intambara, ntabwo nicaye nageza ndwana intambara imbere, ngo inyuma hari ubwoba, iburyo n'ibumoso hari izindi ntambara, ariko zose narazirwanya. Yadusezeranije kuzabana natwe. Nasomye rino jambo, umunsi umwe ngo Abisiraheli bigeze kuza basanga Musa, ngo baramubwira bati Musa we, turakwinginze imanu yabaye nishi, wadushakiye ku nyama, turifuza n'inyama nazo tuzumve. Musa aragenda abwira Imana ati Imana basabye ikintu kigoye kuboneka hano mu butayu. Imana iravuga ati tibigoye, ejo uzareba ko bitazaba, ejo uzazohereza. Ariko icyantangaje nsoma rino jambo, Imana ibasezeranya yuko izabahereza inyama. Muzi cyabanjirije inyama? Habanjije umuyaga. Kandi mwibuke ko bari batuye mu butayu mu mahema. Umuyaga n'amahema ntibiza bihura. Mbere yuko bashikira ibyo basabye, babanje guhura n'umuyaga. Ariko uwo muyaga ni nayo jambo, niyo mutwe w'ijambo mfite. Uyu muyaga unyuramo uguhekeye ibyo wasabye. Ibyo unyuramo bihetswe mu muyaga. Ibyo wasabye biri inyuma y'umuyaga unyuramo. Hari igihe Imana tuyisaba ntidusubize directement ngo duhereze, oya ikabanza kohereza umuyaga. Uyu muyaga soko kwica, soko gutwara ihema, uguhekeye ibyo wasabye. Ibyo tunyuramo byinshi. Ibaze ko uyu muyaga iyo utangira guhuha, umuturage umwe akaza akabwira Musa ngo Musa we, wadusengeye no muyaga ugahagarara. Yarahagaritse iki? Yarahagaritse icyo basabye. Iyo baba nk'abasenga babwira Imana ngo uyu muyaga Mana hagarika uno muyaga, storm ije, ihagarike ukagira Imana we. Bari bahagaritse izo basabye bakabitinza, ariko urekuze inyuma yayo hari izo wasabye Imana. Hari abantu benshi tugira ubwoba, tukagenda tukabwira Imana ngo Mana wantabaye, Mana wangiriye neza, Mana wansubije. Imana ikavuga ati okay, ndagusubiza ariko mu nzira zanje, apana mu nzira zawe, mu nzira zanje. Rimwe tigusubize ngo izane igisubizo, hakabanza hakaza ibintu bigukanga. Ariko nibiza uzozo wansutekereza uvuge ngo se ibi bintu uyu muyaga uje, uyu muyaga nuwo kunisha, nuwo kunterura, cyangwa uwo bumpeke yizo nasazima. Burya ubwiza bw'ikintu mumpera Imana icyubahiro we. Haleluya! Ubwiza bw'ikintu cyose n'agaciro kacu biterwa naho kanyuze. Turuzi kano kabati aka tuzwa gafite icyubahiro hano, icyo kubwiraho kanyuze kuvuga ngo gahuruke kuri rutari, kugira gusa ngo kino giti kiranga gihuruke hano, uko usanga cyaratemewe muri Kongo nizo biza bigenda cyane. Umunsi bagatemaga karamije karavuga mu biti byose batese
mu biti byose nije utemye kubera ikuntema jenyine muri ibi biti byose zo muri iki kibira. Ariko umubaji ariko atekereza ko umunsi umwe azagahagarika kuri rutare tukakavugira ijambo rikomeye cyane. Gafite icubahiro uno munsi wa none, ariko kaduhisha amateso kanyuze mu musumeniriya. Iyo katiyanganira umusumeniriya tikaba gahagaze hano. Bavandimwe, izo tunyuramo zose zizo kutwica, hari izo kuducura ngo biduhindura abanyagaciro gakomeye cyane. Ubona n'abantu ugasanga umuntu yahuye n'ikintu akamiza akababara, ariko icyampa ngo usobanukirwe umenye yuko iki kintu atari cyo kukwica, iki kintu nicyo kuguhisha icyubahiro, iki kintu nicyo kuguhisha agaciro. Nicyo kintu gihenze kwihanganira process y'Imana. Umuntu umwe yarambwiye ngo hari igihe Imana itazi gusubiza ihereye aho uhagaze, ngo hari igihe itangira guca inzira ihereye aho izarangirira. Ngo ukabona uri mu ishamba rikomeye cyane, inzitane, nta buryo, ntaho woca, ntaho wonyura, ukabwira Imana ngo wampurukije irino shamba w'Imana we. Ngo hari igihe Imana itazitangira gutema ihereye aho uhagaze, ngo igatangirira gutema ihereye aho ishamba rirangirira, wenda hasigaye umupanga umwe gusa ikaguhurukaho, wamara ukarambirwa. Ikintu giheze nukurambirwa no gutegereza Imana. Tegereza Imana, nutegera cyane urumva umupanga w'Imana uri hafi yawe, wo kuguhurukaho no kugucira inzira. Nico kiza kitugora gutegereza Imana ukumva nta Imana iri kwibikoraho. Waza usenga ukumva nta Imana iri kwibikoraho, waza usenga ukumva nta Imana iri kwibikoraho, niho waza batangira gushaka izindi nzira zo kuja kubikemura. Sara ati nyabona Ibrahimu, turi kubona ko ibintu byanze, wanyuze no muri iyi nzira ukareba ko byokunda. Ariko inzira baciye niyo yabazaniye intambara, abana baza barwana kugeza n'ubu. Ariko iyo cyo gitekerezo kitaza ko haba bakihangana gusa, Isiraheli bituje, ubu nyine nta ntambara bafite. Nico kiza kitugora, noneho ugasanga umuntu ahuye n'ibibazo, yahura n'ibigeragezo, ntabishakira ibisubizo bwo gutegereza Imana no kwihanganira process y'Imana, agatangira gushakira inzira handi hantu, gushakira handi hantu, akazava muri iyi nzira akaja muri akava muri aba akaja n'abantu baja mu burozi sahandi, nukureba ngo aho yofunda umutwe ngo ahuruke muri ibi bintu. Hari igihe biza bikamurenga kumva yofunda umutwe hariho hose. Ariko icyampa ngo umenye yuko uwo wasabye yabanje kukohereza umuyaga kugira ngo uguhekerizo wifuza byose. Uyu muyaga si uwo kukwica. Hari ijambo Paulo yanditse ayandikira Abakorinto, ababwira yuko atari wowe wenyine. Yaravuze ngo si wowe wenyine unyura muri ibi bintu. Hari igihura n'ibigeragezo ukagira ngo none n'intambara ukagira ngo none ni wowe wenyine wibibamo. Twese yaravuze ngo nirusange mu bantu. Nuhura n'intambara Satani ntakakubeshe ngo ni yawe wenyine. Iyo ni yawe wenyine, ariko nundi nawe karahura n'ibindi, nundi karahura n'ibindi. Tuzaneshesha kubwo kwihangana no gusenga. Kuranyura mu bintu bigoye, mureke tuze gusengana. Numara kubona bije, uzagende wicara ahantu, wiha agatebe, wihe akanya, wiherere, ubanze utekereze, ubaze ngo ese ibi bintu ko biraturukaye, ese uyu muyaga nuwo kumaraho, nuwo guterura ihema, uyu muyaga waje guterura ihema ryanje ngo urijane, cyangwa waje ngo igikoni cyaje kibemo izo nasazi. Jahanu wicara ubaze ese uyu muyaga waturutse hehe, mufite mu ruhare, woba uturuka muri amasengesho yanje, woba uturuka mu ntambara zanje, ese woba uturuka mu banzi. Kandi hari ikintu kiza kintangaza, uzi ko umuyaga iyo waje ngo uba waje uzuzanwa n'intego nyinshi, ariko ngo uba waje no gupima uduti tudafashe. Iyo wanyuze ahantu gutya uduti tudafashe twose twatwamatugwa.
hari igihe imana izi tunyuza nk'umuyaga gutya kugira ngo bamushenge na ba marume n'abandi bose babanze batuveho cyangwa tubaze tubamenya abaribo. Umuyaga wugize udupimira inshuti ukazipima ukazishira ku munzani. Iyo uya n'ibintu nibwo uzumenya yego biriya bitabiza azambwira yambu kandi inyuma yiwe hari icumu. Kurya yamba cuma zaturuka kuri nyanaka ugahita umenya uyitubana nuko ateye harya. Tiwari kumumenye yo kakayaga kataza gushaganya gutya. Hari imiyaga izizi gasohora abantu ikazana abandi bantu abakomeye ukabona umuntu arafashe yego kino giti kirakomeye gifite imizi hasi. Uyu muntu ni inshuti yaje ifite imizi ariko yashaganyijwe n'umuyaga. Umuyaga ni wa mupima. Storm zose nizo hari ziza gupima amazi akomeye n'ibiti bikomeye iruhande rwacu. Wo bamenya gute se? Wo bamenye gute? Wo bamenye gute? Wo bamenye gute? Wo bimenye gute? Je ahantu hatuje hatekanye numara wibaze ubaze ngo se uyu muyaga wanteye uraturuka kuri nje? Ese nije uba wabiteye? Nije wabitangije bitewe n'uyu murimo ndiko nkora, bitewe n'ikimana. Imana izagusubiza. Tuza tugorwa no kutabaza Imana, ariko iyo tubajije Imana ngo ibi bintu biva ku Imana, izagusubiza. Nimba bituruka kuri wewe izakubwira, kandi nimba bituruka ku mwanzi izakubwira. Hari igihe duhura nazo tugatanda guhamagara wantabaye wangiriye gutya wandebeye, wowe wo kwireba wenyine. Wowe ibyo zisaba abandi ngo bakurebere nizo kwireba wenyine gusa. Wo kwireba ukamenya aho bipfira, nimba bipfira kuri wowe cyangwa bipfira ku mpamvu zicuricu. Ejo bundi Imana yambwiye ijambo ryiza. Yarambwiye ngo Satani ntazatera cyane umutima ngo azatera ibitekerezo. Ngo ntazarasa umutima ngo ariko azarasa ibitekerezo. Noneho ngo ijambo naryo wabike mu mutima ngo rigatabara ibitekerezo. Ngo nicyo cyatumye ririya jambo rivuga ngo nabiki ijambo ryawe umutima wanje kugira ngo ntazagucuma. Igihe ibitekerezo bizaterwa iri nabise rizaritabara, zatabara ibitekerezo. Ijambo ry'Imana si ryo kumenya. Hari abantu barigira mu mutwe, hari abantu barigira mu bitekerezo. Hoya ni ryo mu mutima ngo rizaritabara igihe ibitekerezo byatewe, ngo tuza turisubirisha. Igihe Satani akubaje iki kibazo uzoza ubikura rya jambo wabise mu mutima wawe usubize cya kibazo Satani yakubajije. Ejo naganiriye n'umukozi w'Imana mubwira igihe kimwe nigeze kugira intambara, noneho mbona umuntu umwe kwaza afata umutima wanje arawutema ku isonga hepfo. Arangize arambwira ngo ntugasubire kumvira ijambo ry'Imana mu matwi, uzoza ugyumvira mu mutima ngo rizaritabara ibitekerezo ariko ryanyuze mu mutima. Ngo kandi ryanyuze mu mutima uriganiriye mu kanwa rizarifasha undi mutima, ariko ngo ryanyuze mu matwi y'uruganiriye rizarinyura mu matwi gasohokera mu yandi matwi. Tuza twumvira Bibiliya aha niho rizafasha nabandi imitima y'abantu. Kuranyura mu bintu bikugoye cyane, si wewe wenyine papa, si wewe wenyine mama. Ihangane ikomeze. Urwana iyo ntambara, hari ubutsinzi wasezeranijwe. Yadusezeranije kuzatsinda. Kubinyuramo nibisanzwe, ni rusange mu bantu. Wabuza abantu, wapfushije, wababaye, watewe, wagize ni rusange. Wowe waterewe uburyo je unaterewe ubumoso, ariko twese twatewe, ariko twasezeranije ko azabana natwe muri izo zose. Urashobora gutangira kwiruka ku bantu, ariko Imana iyo bibirizwa ngo ntizemera ko tugeragezwa ikigireze gute? Nukuvuga ngo nuterwa hari n'imbaraga Imana gusezeranije wewe ubwawe hatabaye nabandi ko wogitsinda, kuko yabaje gupima ko mwoshorerana mugapimana ukagitsinda. Tugiye gusenga Imana. Bozela ngwino umfashe dusubire muri iyi ndirimbo.
hari abantu bashobora kuba bariko bagowe ariko bakeneye ko tubafasha gusenga. Burya hari abantu tudusengera, hari abantu tudusengera tutagomba gusengera ngo Mana ubibakuremo, ahubwo tugomba gusenga tubatsindagira muri byo. Mana mukomeze muri iyi ntambara, mukomeze mwihanganishe. Igihe tuza wadutakiye hari abo tubwira ngo reka turagufasha gusenga, ariko twasha kwiherera tukabwira Imana ngo mutsindagire. Mana mutsindagire, mukomeze, nayihanganira azayitsinda. Ntabwo tubafasha kugira ngo tubashogoremo, ahubwo abenshi tubafasha kugira ngo ihangane, uri hafi gutsinda. Ahari ugutabara ashobora kuba atarahereye inzira hano, yayihereye iriya karagenda atemura yoba ageze kuri iyi ngiyi akagusingiriza ukuboko. Nuko utamubona ariko ari hafi yawe. Reka turimbe ino kintu fasha abantu abariko banyura mu bintu bibagoye, bibafashe, bibakomereye. Tubwire Imana ngo bahereze gukomera. Mana bategereze ibyo basavye, kuko uyu muyaga ngo Bibiliya yadusezeranije, yatubwiye ngo zose bifatikanyiriza hamwe kugira gute kutuzanira ibyiza. Yego ico kibazo ufite, yego ico kikugoye, gifatikanyirije hamwe kuzana ibyiza. Yego gihisha ibyiza biri inyuma yacu. Uziko nakwirera jambo rirantangaza. Samson ngo atera abantu igisakuzo, barababwira ngo mu mugi ngo havuyemo uburyohe. Ngo mu mugi havuyemo uburyohe, ngo mu munyembaraga ava mu ijuru. Yego mu mutare vamo ibyo nyuramo bishe ibyo wasavye Imana. Nibyo wifuza, ihanganire process y'Imana, uzahuruka tu kuko yagusezeraje kuzatsinda. Reka turimbe kano karirimbo, hanyuma abumva yuko bashaka ko dusengana ngo Imana ibafashe gukomera no gusobanura ibyo banyuramo bahaguruke. Yes. Ndarangije Imana wese. Yes. Yes. Idunyura mu biruhije nshuti, n'iby'igihe gitoya ntibihoraho, ntibigatume uteshuka ureka Imana. Mana idahemuka jya uyizera, yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhishe. N'ubwisezerano ryawe risa naho ritinda, ntabwo rizahera, jya uyizera. Ibyo unyuramo biruhije nshuti, n'iby'igihe gitoya ntibihoraho, ntibigatume uteshuka reka Imana. Mana idahemuka, tekereza ibyawe, yasezeranye
kwisabana risanaho riti ntabwo rizahera tuyizera nubwo isezerano we isezerano ryawe risanaho ritinda ntabwo rizahera tuyizera komeza ucurange guke bukeya bukeya ugabanya akazi ugabanyije ndi mu bantu isi yakaranze irakaranga iracafite kunkaranga kuko ndi mu isi ariko ndi mu bantu bagiye bahura n'ubuzima curanga papa uyu munsi none atahuye ko Imana yabinyujijemo kugira ngo zoza nkomeza abandi naje umuyaga w'ishuheri niyo mpamvu ikintu kije ndategera kavuga ngo iki kintu iki si gisanzwe hari ikindi kiri inyuma yazo umunsi umwe twamaze amezi 6 tutishura inzu iwacu 5,000 gusa by'amanyarwanda 30,000 sinzantinya kubivuga ngo nuko ibintu zahindutse nizo mbaraga zanje turi mu cyaro gikomeye cyane nta mashanyarazi nta sima nta epfo nta ruguru papa aravuga ngo Imana irahari uko niko Imana yagendaga imukoresha ibitangaza hirya no hino asengera abagwayi bagakira iwacu bitabyemera kandi ari umukozi w'Imana amezi 6 ibirarane ukwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane kwa gatanu kwa gatandatu amadolari 30 ubu nyine batogufungira wowe uri hano yego papa aravuga ngo ni mwihangane hari Imana bizahinduka wasubiza masi uvuye ni kure kandi ni habi cyane watekereza aho ugiye ikagukomeretsa umutima kubaho we kubaho ukumva nacyo bikikumariye urababaye nshuti izunyuramo we izunyura biruhije nshuti we bitigihe gitoya ibihoraho ibigatume uteshuka gureka Imana manidahemuka tuyizera yasezeranye kwisabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije n'ubwisezera ryayo risa naho ritinda ntabwo rizahera tuyizera tugiye gusenga Imana nimwe muhagaze hano woba uri kunyura mu bintu bikugoye hari ikintu ngusaba tugata ibyishimo nimba hari ikintu kiza gihoza umwanzi
munsi y'ibirenge byawe ni ukwishima mu muyaga. Tugati ibyishimo. Uzi yuko iyo wishimye umwanzi azagira ngo icyo yari yateye nticyafashe kandi uri umuntu w'umugabo wewe. Siko umwanzi aza gutera ukumva urababaye, ariko waseka akamenya yuko agashogora ryacumwe ntiryafashe akaja kurita, kandi wari wababaye kubera ko wasetse. Umudamu umwe ejo bundi yarampamagaye arambwira ngo afite ibibazo mu kazi, ngo bari mu kwagera. Namubwira ngo umutuni umwe baza bakwishima hejuru bakakubabaza ukagaragaza iyo sura ati nzambabara kubera ko oya, uno munsi wa none uhindure. Uno munsi ujana ibyishimo mu kazi, kandi bikunanira ushimwe ekuteri utegera akaririmbo kamwe gusa. Abanzi bawe barirwa bababaye uyu munsi, bamwe barakwitinga kubera ko wishimye. Yarampamagaye buke yarambwira ngo wampaye umuti, ngo umuza ninjira mu kazi nubwo bambabaye, ngo ngatangira guseka ngiturutse hariya, ngo abanyanga bose bakaza bihinda bagahunga. Tute ibyishimo bikomeze no mu bibazo no mu muyaga, ibyishimo bikomeze. Nimba ari umuntu umva ko ashaka ko dusengana, nahaguruke dusenge, turimbe kano karirimbo hanyuma dusenge Imana. Irakuzi kwa kundukanguka ukicara ku gitanda wiwitse umutwe mu biganza urira cyane rwose ushabuye. Nyamindi ni Yesu ufite ibanga ry'ubuzima. Utegereza we, utegereza Yesu. Irakuzi kwa kudukanguka ukicara ku gitanda cyawe ubitse umutwe mu biganza urira cyane rwose ushabuye. Nyamara ni Yesu ufite ibanga ry'ubuzima. Utekereza Yesu. Ibyo unyuramo we, itunyura biruhije nshuti, bitigihe gitoya ibihoraho. Nibigatume we, nibigatume uteshuka ngureka Imana, Mana idahemuka tuyizera. Yasezeranye nawe we, yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe gito biruhije. N'ubwisezerano ryayo risa naho ritinda, ntabwo rizahera. Tuyizera. N'ubwisezerano we, n'ubwisezerano ryayo risa naho ritinda, ntabwo rizahera. Tuyizera. Data, tukweretse ubu bwoko bwawe, wajua mapito ya kila mmoja muri twebwe Mana. Uzi izanyuramo bimugoye bimuremeye.
Yes. Bwana Yesu asifiwe. Mureke dusenge Imana. Ndumva amagambo yazo umutima sinyavuga ngo bikunde, ariko mu magambo make yahiye Imana icyubahiro maransenga. Twese duhe Imana icyubahiro. Amen. Mwami Yesu. Mwami Yesu. Zigira mahoro we. Dushime umugoroba mwiza uduhaye. Dushime umugoroba mwiza. Urasa. Mwami Yesu we. Mwami Yesu we. Dushime umugoroba mwiza. Tugiriwe neza nawe. Dushime umugoroba mwiza. Imitima yacu yongeye kukumva. Imitima yacu yumvise Imana. Dushime kubw'ijambo ryiza mwa. Yungutse mu mitima yacu. Sandi kubw'ijambo ry'ihumure. Ashandi kubw'ijambo ridukomeje muri runo rugezi. Ndibutse Mana we. Ndibutse Mana. Imitima yawe irahembutse. Ihembuwe n'ijambo ryawe. Ijambo ryawe Mwami Yesu we. Reka zikomeze ritubere ihamba. Mu rugezi dufite rwo kuja mu ijuru wa Mana we. Mana yo kwizerwa no kwiringirwa. Dushime umugoroba mwiza ugiriye neza imitima yacu ibashije kukumva. Reka imitima yongere ihembuke, imitima yumva Imana. Reka twongere dusubire ku mariba. Haleluya, 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 haleluya. Mwami Yesu we, reka ijambo rikomeze ryera imbuto mu mitima yacu. Reka ijambo ryawe rikomeze rikora imirimo mu mitima yacu. Reka ijambo ryawe rikomeze riduhembure. Reka ijambo ryawe ridusubize ku mariba wa Mana we. Reka twongere tuvome. Reka imitima yacu yongere inyotegwe. Reka imitima yacu yongere inyotegwe wa Mana we. Iki gicamunsi Mwami Yesu. Hallelujah. Ubwiza bwawe bukomeze bugaragare hano hantu. Mwami Yesu. Asante ku mugoroba mwiza yuko tubashije kukunguka no kukumva. Asante ku materaniro meza uduhaye. Yumva imitima wa Mana we. Iki niki cyatumye abantu bamenyera. Iki cyatumye abantu bagira akamenyero. Hallelujah. Imbaraga no gukomera n'icyubahiro n'ibizaho iteka ryose. Mu izina rya Yesu dusenze twizeye. Amen. Revera Muhirwa, Imana iguhe umugisha. Ndabizi ko abakunda ukuri bishimye. Abakunda ukuri bishimye. Abanga ukura amatwi kararyana. Ibyo ni ibintu biba mu makanisa, si ibyo habamwe abantu babiri bakunda ukuri n'abanga ukuri. Imana iguhe umugisha. Tuzamurese icyubahiro. Abayumbe turaza gukomeza nyuma. Bishop Ruhumuza natambuke.